Črko. En velik lep pozdrav vsem mojim pisanim lepim cvetkam. Ste vadili pisanje, odkar smo se nazadnjič videli? Če niste, ne skrbite, saj sem tudi danes za vas pripravila nekaj novih besed. Vadimo pisanje skupaj! Joj, morala bi vaditi pisanje, a tako si želim potovati. Prevozna sredstva. Kaj, če bi šli vsi skupaj na eno lepo potovanje? Kaj pravite? Potem pa si hitro poglejmo, kako bi to lahko izvedli. Katera so to prevozna sredstva in kako bi zapisali njihova imena? Res sem vesela? Jupidu! L, A, D, J, A. Ladja. Ladja. L, E, T, A, L, O. Le-ta-lo. Letalo. Č, O, L, N. Čovn. A, V, T, O, B, U, S. Bus. Avtobus. V, L, A, K. Vlak. T, R, A, K, T, O, R. Traktor. Traktor. H, E, L, I, K, O, P, T, E, R. Helikopter. Helikopter. A, V, T, O. Auto. Auto. K, O, L, O. Kolo. Kolo. T, O, V, O, R, N, J, A, K. Tovornjak. Tovornjak. To bi bilo vse od mene danes, drage moje pridne, bistre mravljice. Upam, da so vse te nove besede našle prostor v vaših pametnih glavicah. Vadite pisanje vsak dan. Kmalu se vidimo!